se svakog dana molim da ti moje usne budu zora i da snena duša srce tvoje miri. Kada te draga usred noći obuzmu nemiri. Znaš li da se svake noći pitam da li će riječi srce tvoje taći? Pa evo, Halka je jedan izuzetan bend koji smo Ismet Efendić, moj drug iz Jabih, naše udruge čuli u Sarajevu na jednom od naših susreta 5 dana Zagreba u Sarajevu. Oduševio nas je i evo nakon nekakvih godinu dana napravili smo jedan simpatični, što nije nebitno, rasprodani koncert. A generalno Halka to je jedan metalni obruč koji je obično kod nas u Bosni je na vratima i s time se kucalo. Ima Aleksa Šantić, mislim da je Aleksa Šantić, kaže u tom bi Halka zakucala, Petar uskliknu otac, on je za cijelo, on je uvijek za šalu i sjelo. Znači to je ta Halka koja nagovještava da neko dobar, da dolazi neka dobra ili loša vijest. Razbolje se šimši list, pod penđerom lijepe magbule. Razbolje se pa od tuge pošuti. Zaista ovo je nešto, oni se malo prije kad smo razgovarali, to je art, on je kao malo pretendenciozno, ali mislim da je to zaista ovo što rade, ne samo oni, nego taj cijeli sarajevski, bosanski pokret, novi sevdah, kako bi ga nazvao, New Wave sevdah, čini mi se sa vrsnim glazbenicima, čini mi se da je to nešto što ima budućnost i zaista mene veseli da je ovo jedno ubojito oružje s kojim se treba boriti protiv cajki. Ja osobno sam zaista protivnik te vrste glazbe. A ovo je nešto što zaista je vrijedno i sama činjenica da je i koncert rasprodan i bit će tu i velika dvorana i sve skupa, mislim da daje neku bolju budućnost. Razbolje se pa od tuge pošuti. Prije 5 godina kad smo se negdje odlučili, i to Ivica Propadalo, Đelo Hadžisalumović i ja, da napravimo na neku našu zajedničku inicijativu, jer smo svi sa Sarajevom vezani, što familijarno, što da smo studirali, a sad živimo u Zagrebu, i to je jedna od formula da na neki prijateljski način povežemo dva grada, da sa malim formama, u početku je to bio film samo, ti se sjećaš dobro, sretali smo se na filmskom festivalu, on je stvarno brend širi nego što je sam grad Sarajevo i mi smo na tragu toga kasnije malo priču proširili. Ivica je dodao svoj dio umjetničkog viđenja nekih drugačijih formata i u muzici, i u slikarstvu, i u kazalištu, pa evo i do toga da
po prvi put promoviramo nešto što nije do sad u Zagrebu bilo i u Hrvatskoj, jer to nam je i cilj. Cilj je da se prvo prikaže nešto što je urbano, nešto što je novo, nešto što spaja ljude, nešto što stvarno ima visoku razinu umjetničke vrijednosti i eto, malo smo uspjeli i već nas ljudi prepoznaju po tome, a naslov je sam po sebi Ja bih, pa se onda nastavlja bilo film, bilo muziku, bilo kazalište. Crnoka magbulo, do korijena sam pogrezo. U suzama sevdah grada. Ne osporavam rad ustanova i institucija i ne mislimo i ja i Ivica da bi ta suradnja između dvije države, dva grada, jer se postoji dosta linkova, dosta prijateljstava, dosta dobrih stvari da se prikaže, da bi još i jače djelovala. Međutim, sredstva su limitirajuća, tako da mi stvarno najviše od tog malog kolača koji dobijemo, naravno da nas podržava i grad i jedan i drugi i još nekolicina naših sponzora, napravimo nešto što bi bilo baš bljesak i tako učinilo da se baš neke stvari podcrtaju, pa da sad ne nabrajam. Vodili smo rock bendove u Sarajevo, dovodili smo Zanu Marijanović tu i njen magazin Kabare, evo sad smo doveli Sevdah, njime promoviramo da ćemo cijelu godinu nešto pomalo dovoditi, raditi, da bismo na kraju kulminirali u ta dva naša festivala. Ja bih 5 dana Zagreba u Sarajevu, Ja bih 5 dana Sarajeva u Zagrebu. Institucije, vjerovatno, kad se sve posloži, jedno veliko kazalište da krene na put, to je ogroman budžet, puno sredstava, očito da u vrijeme kad nemamo previše za razbacivanje, to nije baš tako izvodljivo, ali nekad ima malo i nerazumijevanja, a mi idemo vješto na tu prijateljsku. Mi uvijek vežemo se za neke ljude koji su nam skloni, čim se mi s njima dobro složimo u ovom nekom dogovaranju, od toga nešto bude. Možda nekad u istoj godini, možda nekad naredne godine i tako. Ne plač više, djevojko, svaki momak može biti tvoj. Ne plač više, već me zali vodicom. Ne plač više, već me zali vodicom. Glazba i treba negdje da oslobađa, a Sevdah oslobađa jednim dijelom i ženu u meni, tako da je to dvostruka igra u jednom pravcu, tako da mislim da može samo da iznjedri nešto lijepo, potpunu emociju i da se svako u tome pronađe. Ljubav, ljubav, to si bila ti. Prepoznao sam to kao misiju. I posle završenog fakulteta znao sam da je Sevdah ono čime ću se baviti. Sa 27 godina znao sam da je to moj put i da samo trebam istrajati, vjerovati i da će se onako nekako kockice se posložiti i pojasniti, jeli? I onda sam prešao u Sarajevo, 7 mjeseci pjevao u jednom prostoru koji je historijski bitan za Sevdah i to mi je bio svojevrstan eksperiment da vidim kako će ljudi reagovati na glas i na ispjevavanje u stvari Sevdalinke a kapela koja i jeste nastala prevashodno tako
i onda smo nekako došli do... Kliknuli smo, iskomunicirali se i onda se i zahuktala ta priča o Halci. Nebitno. Bitno je da smo stvarno, da je ta energija zaživjela i da smo odmah osjetili da bi mogli zajedno uraditi projekat, nekoliko pjesama imati u nekom svom aranžmanu, sa možda nekom primjesom, ajmo reći, tog nekog... Pa da, što se tiče tog principa u stvaranja glazbe, bio je... Naša tvrtka smo se prije susreta s Božom bavili dugo instrumentalnom muzikom, na sve različite načine, a naročito kroz džez. I onda kad smo se našli s njim, dugo smo tražili pjevača koji pjeva tu muziku sevdah na jedan izvorni način, bez stilskih promjena, bez intervencija, bez adaptacija. I kad smo ga čuli kako pjeva u tom objektu, mislim, znali smo da je on taj, hvala Facebooku što postoji, pa smo ga onda našli na Facebooku, pa smo međusobno se lajkali, kako to već ide. I onda smo odlučili da napravimo jednu listu, jedan repertoar koji je bio neki best of naših pjesama koje se privatno volimo. I vrlo je bilo malo tih pjesama, 20, čak svi smo uglavnom imali iste pjesme. Ali glavni nam princip bio, ako zvuči, kada smo pravili aranžmane, ako krenemo improvizirati, ako počne zvučati kao džez, ajmo napraviti break, nemoj da idemo u tom pravcu. Daj da pokušamo da napravimo neku muziku koja je savremena, nova, da adaptiramo sevdah minimalno, koliko nam stilski to je dopušteno, ali da ostavimo tu srž. Mogu nešto samo nadovezati, pošto to nismo nikada ranije izjavljivali, ali sjećaš se da smo u stvari nismo imali probe, nego odmah smo prešli nekako, imali smo par nekih nastupa koji su nama u stvari bili kao neka, ajmo reći, generalna proba, pokusna proba. Eksperiment, da. I to je stvarno uspjelo, jer smo zvučali tada kao da sviramo, otkud znam, par mjeseci, ajmo reći, zajedno. Nije to bilo, apsolutno ni tada nije bilo amaterski, imalo je taj neki, kako bi rekao, profesionalni štih i osjetilo se da su i oni duboko unutra i ja. Tako da, mislim, možda čak ni vizualno nismo toliko bili spojivi koliko je muzika u stvari bila ta koja nas je negdje spojila i sastavila. Koga voljen nisam tvojom ljubavlju, radost mog života, srca moga, to si bila ti. Na čim svirate svoju autentičnu muziku na svjetskom tržištu imate prednost nad ostalima. Dakle, ja ne poznajem nijedan sastav, nijednog autora sa područja, evo recimo bivše nam države, koji uopšte konkurira na nekoj svjetskoj jazz sceni ili sceni neke druge improvizirane muzike. Međutim, ono što je dobro kod world music scene je da kad dolazite sa proizvodom koji je autentično vaš, sa muzikom koja je dio vašeg koda, jako ste autentični naravno i imate prednost nad ostalima. I odmah ste zanimljivi. Dakle, zašto bismo uopšte radili, koketirali sa džezom ili sa bilo kojom, sa rockom, sa popom, s bilo kojom drugom muzikom u kojoj su ljudi dominantni i naše šanse su jako male. Veliki je trud potreban da se tu, naravno uz čast izuzecima sa ovih prostora. Mnogo je lakše iskreno raditi muziku koju potpuno razumijete i koju ste negdje slušali kad ste bili u majčinom stomaku, kad ste bili beba i neku muziku vam je ušla u uho bez da ste uopšte to htjeli. I mislim da uz naravno potrebne adaptacije, jer da ti adaptacija nije bilo, ne bi muzika nikako preživjela. Glazba ne bi preživjela danas da harmonika nije ušla u sevdah. Kad se harmonika iz Njemačke pojavila na ovim prostorima, ljudi su bili apsolutno puritanci protiv toga. Zašto će nama harmonika u sevdahu? Sevdah je dovoljno izvoditi uz saz, ne znam, šargiju, koji neki primitivni instrument. Međutim, danas je sevdah apsolutno nezamisliv bez harmonike. I evo vidite da ljudi nisu bili otvoreni za neke inovacije, naravno dok su u duhu originalnog izraza ništa, muzika ne bi opstala jednostavno. Evo imate i primjer sa džezom, da nije došlo do fusiona džeza i roka 70. godina, možda danas, evo ja sam prije par mjeseci gledao Herbie Hancocka tu u Lisinskom, možda ne bi Herbie Hancock preživio. Da nisu ljudi jednostavno puštali druge utjecaje u svoju muziku.
Ali odlično, hoću samo da se nadovežem na to da tradicionalna glazba, evo, da kažemo korijenski, ako je vezana za Bosnu, taj sevdah je ipak korijenski vezan prevashodno tu, ali hoću da kažem da je možda najveća vrijednost u tome da pronalaziš stalno iznova inspiraciju u toj vrsti muzike. Zaista je puno tekstova koji nisu opjevani, onda evo posle 30 godina odlučio sam se da napišem par tekstova i da ih imamo na oba albuma, i na mom solo albumu i na drugom Halkinom, tako da je to veliki pomak od jedne potpuno začahurene priče, došli smo do nečega što sami stvaramo, što ima potpuno to tradicionalno u sebi, bez ikakvih promjena, bez ikakvih primjesa, znači oblikujemo tradicionalnu glazbu, ali sa daškom onoga što je u stvari world music, jeli? Tako da je to u stvari najbitnija priča. Negdje u daljine pogled mi se gubi, neko moje srce ljubi. To je negdje u stvari pravi dar. Bitno je da to ljudi prepoznaju kao istinsko, da to nije lažno, da to nije pretvaranje, jer onog trenutka kada pjevam žensku sevdalinku, ja sam zaista žena i žene to osjete, muškarci to osjete, svi oni koji dođu na naše koncerte nisu prevareni. Tako da mi u stvari nismo imitatori niti glumci sevdaha, nego zaista živimo taj život i u tome je u stvari razlika. I posebno Bože, mislim, jako je teško loše zvučati kad imate takav vokal. Evo ja ću vam ovdje tajnu benda. Ali ja ne bi mogao zamisliti bolju inovaciju u sevdahu od te da neko napiše novu sevdalinku. I skupiti hrabrost da nakon tako divnih pjesama koje siguran sam svi ljudi i u Zagrebu i Sarajevu poznaju, da napišete nešto što bi moglo konkurirati u smislu repertoara takvim klasicima, imati hrabrost u takvom mladom dobu u životu što je njegovih nekih 30 godina zaista jeste, to je najveća inovacija u sevdahu. Ja mislim da niko nije više uradio na unapređenju, ali i slavljenju tradicije u sevdahu od Božje riječi. Kada te draga usred noći obuzmu nemiri. Koliko ste si puno morali, recimo tako, krčiti prostor iza sebe, ili su vas jednostavno širili ruku? Pa, moramo se složiti da je to negdje bilo prepoznato odmah na startu, kao nešto što vrijedi i što je bilo drugačije. Sigurno je da postoje razlike između dva albuma koja smo snimili. Ne mogu reći da je jedan bolji, jedan lošiji, ali definitivno zvučimo srodnije u ovom drugom. Duže smo skupa, nismo se još stigli ne posvađati, tako da imamo dobru drugu ploču, čini mi se da, evo, mislim iskreno govoreći, drago nam je da nas je ta naša glazba dovela da sviramo pred punom dvoranom sutra u Zagrebu. Znate, od našeg prvog sastanka kad sam Božu sreo u Sarajevu nakon dopisivanja na Facebooku do punog Lisinskog, veliki je put. Ali u smislu muzike i njene istorije to je 2 godine. To nije ništa. Snimiti 2 albuma za 2 godine, napuniti sale u Sarajevu nekoliko puta, doći u Zagreb, napuniti. Svirali smo nedavno u Austriji prije 10 dana, u Beču, bilo je puno. Dakle, ljudi su to nekako prihvatili kao svoje. Ljudi su Božu, vjerujte mi, on ne može sa Sarajevom hodati, njega ljudi zaustavljaju. I odlična je stvar što ljudi zaista nemaju nikakve, ajmo reći, predrasude, jer bitan je taj kvalitet. Da. Sve moje vizualno, sva različitost, autentičnost, hajmo nazvati sve kako hoćete, ali nikome to nije iritantno kada čuju i kada spoju stvari sve ono čime se bavim i spoje tu muziku sa svim mojim bićem. Onda to postaje jedna priča, onda to postaje zaista nešto što je najvrijednije i što ima neku sinergiju između. Tako da, divno je kada si svoj, kada pjevaš
muziku koja potpuno leži i kada to ljudi prepoznaju kao dio sebe. Ne morate znati riječi i vi jednostavno osjetite to i prepoznajete to, jel? To su emocije, iskrene emocije koje vas dotaknu ili ne. Ako možete u nekome da probudite i da izazovete suze, nebitno je na kom jeziku pjevate. Ja sam nedavno čuo jednu odličnu stvar. Mi smo dugo vremena radimo sa jednim redateljem iz Australije koji snima dokumentarni film o ovom projektu i rekao jednu apsolutnu istinu. Mi sa ovih prostora uopšte nismo svjesni kakav smo dar dobili kroz našu tradiciju. On kaže, kod vas je moguće da 100 ljudi sjedi u jednoj prostoriji i da neko počne pjevati pjesmu i da je svi znaju i da svi zajedno pjevate. Kod nas u Australiji ne postoji tako nešto. I kaže, vrlo su rijetke zemlje na svijetu u kojoj možete naći 100, 500, 1000 ljudi koji sjede u jednoj prostoriji i znaju 20 pjesama kompletne da pjevaju. I lijepo ime. Kaže, kod nas u Australiji to nema, to možda ima u Bosni, možda ima u Irskoj i još par mjesta na svijetu. Naravno i Hrvatskoj, jel tako? Mislim da naša odgovornost prema takvom nasljeđu je velika, ali sam siguran da kroz iskrenost kroz koju Božo pristupa tome, naravno i mi kao njegov bedem, jel tako? Apsolutno. Mislim da je ono što ljudi prepoznaju i do sad vrlo rijetko sam nekog čuo da mu se to ne sviđa. Da je bio dovoljno možda iskren, da mi kaže ovo mi ne radi, imaš boljih stvari, nemoj to raditi. Prijatelj koji živi u Sarajevu, svira saksofon, tenor saksofon i prodaje suši. I nedavno je kupio stan. Dakle, ako vam je suši dovoljno dobar, ukusan i ako dobro svirate saksofon, bez obzira na koje mjesto na planeti, uvijek imaju ljudi koji vole dobar suši i dobar džez ili već šta na saksofon možete reproducirati. Tako da može se jako dobro živjeti od muzike samo ako od glazbe, od umjetnosti, samo ako to dobro radite. Evo ja ću stvarno nadovezati na to, ja ne radim apsolutno ništa drugo. Ja želim da živim isključivo od ovoga, ma kako to izgledalo smiješno, apsurdno i nepojmljivo, ali za mene je glazba više od muzike i jednostavno cijeli je to univerzum za mene. Tako da stvaram, crpim apsolutno svu moguću energiju u tome i nekako optimista sam po pitanju toga. Evo kad se vratim u Sarajevo, za nekoliko dana će biti moj solo koncert gdje ću po prvi puta izaći pred publiku i otpjevati sam, bez muzike. To je zaista izazov i koliko sam informisan, koncert će biti rasprodan i bit će zaista magična noć. Tako da priča zajedno sa Halkom i ono što radim solo su, hajmo reći, toliko povezane i jednake i sasvim dovoljne da živim jedan sretan život. Ne crpim samo inspiraciju iz tradicionalne glazbe koja se tiče Bosne i Hercegovine. Sad radim na Sevdalinki koja je nastala upravo u Splitu, koja govori o Turčinu Adilu iz 1554. i Splićanki Mariji i o njihovoj ljubavi. I zaista je prava priča, prava ljubavna priča. Tako da ja u stvari crpim apsolutno puno radim na tome da prikupim što više materijala i imam neku svoju arhivsku građu. Tako da sve ono što se dešava u regionu, što ima taj tradicionalni štih, za mene je inspiracija.
Pa vi ste vjerojatno mislili na tu neku kontaminaciju, međutim, ja mislim da moraš biti ultra netalentovan da bi danas od glazbe umro od gladi. Jer svako od nas, evo, nas dvojica, vi, kamerman, svaki ima neku pjesmu koju voli. Ja ne znam nijednog čovjeka na svijetu da nema neku pjesmu koju voli. I dakle, svakom je glazba bitna, nemojte da se zavaravamo, svakom je glazba bitna na različit način i ako se tim baviš i ako si dovoljno talentovan, naravno, tu nema zime, nema šanse da propadneš. Znaš li da se svakog dana molim da ti moje usne budu zora i da snena duša srce tvoje miri. Kada te draga usred noći obuzmu nemiri. Znaš li da se svake noći pitam da li će riječi srce tvoje taći kad se cijelim bićem u dva stiha sročim. Aj, samo da draga opet ljubim tvoje plave oči.